Ndizi TV Obwansu Bwomogusi. Chinsanisa toche wano botuko mwancho murenga kene okwarigania SMS yamangana maya yaro kumanyigati yari tobere to okwarigania kurose mambia yarenge ntambe kachinse chigabano chebona maragoba aseri bwanyara ko sansamana na kumanya ali abalike beto bago sanga ko chingongo chonse na bwo toka yanyora SMS to yamangana maya anemono obuna bereka wateka nyirabono ni gati yamenyi kurose county ya Nyamira barakane kumugikiri mu governor we county ya Nyamira kubwatikana netari yo murebensi William Samuel Ruto asekerenga buna tasabite bintu biri bitakere anemono imeje county ya Nyamira ngati yali yagendrete ko kwanirwa ekerekere gati y'ebyombe byanyara ko buli murebwense ko ne kifuna ngo tikarana na siasa cha 2027 libageri ko nyara kumurikira amangana alingeta magendero ngati yatoko chikumanyo mwanchu muligeri ya century yobo ikiranu chiseto chebono botuko litukerigeri ijuma egesero ijuma ngaseri bonko manyibuna habalike baito abere bako yaikia SMS to yamangana mayisa to chebono ya wose chebono botuko imeja Afrika ya mocho mwancho muligeria tiyankoligabo na SMS yamangana maya nyirabono wakondra gotobwati ko terensemeli mtandao semeli ya Facebook na bogo chana Ndizi TV News Digital na bigan semeli ya YouTube chana buna Ndizi TV News to base ko bagotobwati ko terase website yeto no tambe www.ndizitv.net Awjara konyora yo monenda mange century yo ikiro litoko bwatira nergo itira sumuno bwimanyerero gakoro kwa Lydia Mose kero kelibono Sara Mumanyi akone kichubi cha muri cyago ikire century yo ikiro jara mangana yiri tangana kigima century yo kuyachuta Jimnande zikoga iga nanta yakwira na school anye ndagira konyaga iga ire gasa nabo ko muwe mamye ko imoka bababwati umuru mwabo orengo manene konya narwarete nero sirire bone gomno tokukwana iga mocha yari tari botaka ya makweli nke mukuru wa sewodi ya bogisero mbirerere ko bwatakana na makweli ya muno botaka bogendrete ko basongerera asensemeyo and teachers shall down their tools. Teachers shall withdraw their labor. And schools will not open. Wako kuchiensemo echisemi omugiro wabali munigora chake stariki ya 25 muchinye yego 5 na 3. The young people of Kenya should now know that they have the support of members of parliament like ourselves here. Ababunge batana nigo bairoko boko korobekana wajensi korobekane wiki ego chanagoti abuna mbachi kuba bwati siya soko moche serikali. Saranso ikibono twemanya century yobo kirano isato chabono botukereterana inchinkoro kwa Vincent Onyancha igotoko chake mese mangana majana monokorwa asarongorwa guse egatoko murikana gati ya bwatani ko barokane ko muchumure wenso William Samuel Ruto ko bwatakana staro chia ye chia gendra chi county Ruto oyoberga ko murekera mangana ya magendro na bana mangare ngete siasa omwegeria wo manyabanto boigo oyubono kunyara ko murekera mangana ngete siasa asereta magereni go bona nyare ko boli mure wenso ko tigana na mangana ngete siasa chia 2027 de bagari kunyara ko murekera asa mangana ngete magendro go chi asaba Kenya okwana litukulia lero magereni gati bunase chintunde chinyinge omurai bwense ga rokani ko kwana mangana lengete siasa kolende talia mangana lengeta magendro unatoka manyigwano mulike Tomerdreda Momanyi Umunyagitari oyo oboigo ole omwegereri bwobwene bwa mwanyabantu aselieta Dr. Magaregi Kenyi
nigo achiri maminchane barasaya bawaziri eyo murai wense abeka asabisi eyo yabwatani obomo bwa ODM amono obomo bwa Kenya Kwanza asatebire nigo irengete gukora eserikali chinguru nigo ayakwana yaiga engakiyoko mwenya ise asensemo iyabubasi nizajachore tugocha opposition kujorwa se government eso korenga rikwana na somere chika keigo igere mamincha yeri chiko nende kitarigento kia imbuya agato to strengthen institution and institution jibe strong egere anyini government ekore government opposition ebe checked kono ukubuka nibite byonsi igobone kubwekana unde uranya ko checked yitarigento kia seri chiko tarigento kia nigo agania umurai wense gukora etaro ya magenderero tari etaro ya gisiasa esengecho nigo siasa chire asamatuko aribusyo nabo igo asebono iga nigo amagenderero aganeirien amo nabakenya donye welcome tenengia lakini bone mechando tubwate korende mechando tubwate neri o development ye region ya Gusii takeirie be linked una no campaign anyo aba na inchi bonse mbata kire pairichiko koewa ebintu byabo yani right imba what right to development tarifa monta ko tokora kirago to ainkata kara rete there is no problem lakini e constitution ya goteba umukenya onde bwense esare Kenya isengima na takire koewa na what right ya development ganyo utarita development igone gente kera kibona tatumia gotaroko kubabune bait yani kubabuna endo ani koja konyora chikura asechinga kecho nigo asabire abarai bonsi gotwara obomo lyokorenta magendero imeyense ya Kenya ngakiye taringa kiyo go fight ngaki chikura njaerete woni ngakiye ororo abarai abatwaya chorete batokorere gasi ine atotagire respond ine gasi takire abarai batokorere gasi taja woni ngataringa kiyo yokumigana yo go fight yabone batokorere gasi ondora takubori chikura 2027 egetinkeroro agenda boringa kira gibone ngakienda tari babarai wetu bako tumeka ko fight among themselves tiaba beka effort yons because egasions pi banyebeka so korumwa na inchi egere ebichana byito binyore gasi reporter ya Egitaseni kya Ndezi TV Eletaliane Mildred Momanyi Mulikito Mildred Momanyi sorobocho rwa senchire jobo ikirano gotigana yibono mwancho muligere nigo gati yabarai babere bakoborwa naboigo n'abanasiasa kwane kingosi kabale abanasiasa nabo nabari bali bachorire yengo bwatakanege kole ekerokelyo mu misebe godi ya birongo arokante kwakerwa liyo gichinga kyalengo gokwana engakitaro ya yomure bwense aiga sorgongoro gusene mo ne county ya Kisin nigo chinga kyechibono gati amenye kura sense meja birongo banyare ko bolia abaria bakugira barai chinga kabara semisangarakano kwane kibunankuru baleska yabo soma MC anemono mu MC obo yoroka nugikirania manganare getamagendero ase ensemi yoroboti rwa senchira yoboime abamenye korwa asensemo ya Nyang'eni imeye wadi ya birongo ebunge ya Nyaribari Chachen nigo baisokia na kugikelia bali bamugerera omo MC bwensemeyo omo skeshe mnyamwaya engakyo murai bwense Dr. William Ruto atalira ensemeyo asetaro ya matuko atato imeyo rogongorwa Gusii asebono kolengana barubo bali bagarorekanete bakoga asensemeyo nigo batalenge abantu borogonguru kumuchungeria ekera batu kumuchungeria tugakororanga abantu abambali baitu barwetorongoro wao tuna abantu banyanyeni tuna abantu ba tara location tuna abantu ba birongo ward egenteke tuwa kia kire marufuku ekera abantu bake tukusalia ase omboshimwe gwetaho kolemeramo inkirende bono dali tukomera abantu bakuruso bakurorogongo bate kubeke sikempego esombo gutano na gusalia lieta liaye embana ko bana abantu banyanye bakorira manganaya igo tuwaboliri aye mwishimiwa n'abantu bamenkisi bali asa abantu bali bakite kwaka abantu bali ekere tubakite koligereria otuwanya tinga abantu bali bayiri from somewhere ekere bakwate biroria abantu bite batabwatia ekere tokorora ubunyinyeri ekere abantu bakore tubacha kumugerera amina mwezi miworie simi yaye karo kumurangeria tanga ba esimigo bande
gagujibwata agokwana no bwororo omwesimiwe no muntu mana so umagwite kare muntu akorire gendo gekorire tipara endete korosi nyagitari na agendete konyerosi una wono omwesimiwe ito garo bwengenjenene ntogo jigwanjara abantu baigese ito bache kokonya ase to kokorerwa magenda Korengana bamenyi abo nigo omo MCA yo abeire gakorenta amagendro ao egati yabo okoroswa kwenya gitari asenseme yo engaki agendrete kubwatirana no mugavana bwe county ya Kisii no alibo ruma kene kya mangana na mura ma witnesses eba hol are mirororo egena te kosabwa abantu bali babo ruma aina mangana amaye gosena amabi amaya nande eria kabere abantu mbara alibo ruma batabwate chinyombe kene kya mangana omwesimiwe ito yo shem agedi vote mono akagachira abantu bali chinyomba bono bamenyete bare comfortable to mwesimiwe yo ito libagali chieto aroro atokolere meremo asa matuka ya aroro intusha moitonto mwanjete buna bangina nande twamugwero kamiringa agende atokolere nyagitari ya so wanja kwaye bano ito nakabano ito ntokwe komatenga mbuya mono kabana aso gwanjo mwesimiyo ito okomoye binto otorendera gaiga nobere igo enyagitari yega omwesimiwa igatati ngani nkemba kore nyagitari bono mosekolire maga gaiga enyagitari yakire bagakirangi kicho kirosiri nyomba obekire sinki ngobe yani sechinga kiechechyo nigo batogia omo MCO bo asoko ene kyabuna chisemi cha sirirwe asenseme yo asoko ene kyabuna chibasa linchekira abana beskuru asenseme yo esensemo yo chipasari oyetera so igabana yeto shimbarati ororite otoire 2023 na abana 932 chipasari abana bagonja secondary in 2023 2024 akabana life yamune 466 2024 ejo na supported abana bali ko ende driving school abana abo bali 132 bakachikubundiswa mangana obontereba 2023 na supported abana transport ya siringi 1000 yemo abana bali ko ende school nguripotelia egetaseni Kyandizi TV ile taliane Mildred Momanyi Miyamono muliketo Mildred Momanya sorobocho rwa senchira yo wekerano gotigana yo no mwancho mulgeria tureti yabagaka ko rwa segesago gerikya bayikoyo na bayigo negesago gerikya bagusiye asiri tukolira mbanyara komera na konyara gukwana na kobekemero bilinjira uchi kubwatirana aso konyara kole tomorembe na bayigana konyara gokinya mangana rengete obunchuri na bayigo na uchome kolengane tureti yabagaka niko batebire buneganga yabu no kubwatirana gati yabayikoyo na bayigo nabagusiye eliko ne kibuna konyara bali gusira anemono omorembe gati ebintu bindi banyara kumurekera asenkwana yawo bayigo yigebisa kwibera banyara koigwana buna mbachi koliga chinjere cyo konyara gosira basubati nabangina anemono asamanga naringeta magendro na siasa. National Chairman Kikuyu Council of Elders. Siku ya leo ni siku ya furaha kwetu kama tumekutana na ndugu zetu wa Kisii. Kulingana na historia Mkikuyu na Mkisii walikuwa kitu moja. Tumekuja kulimia hiyo undugu. Ila kitu kingine ya muhimu kama wasee lazima tuwe tunafikia mbali ya amani ya nchi. Na kwa hivyo tumekutana, tumeongea kwanza tuanze tukiwa madugu, alafu tuanze kutembea kwa wasee wale wengi. Kwa hivyo kama vile chairman wangu amesema hapa, tutaendelea kukutana na jamii zingine. Tuongeongea habari ya nchi yetu. Sana sana kwa sababu ya watoto wetu. Tumesema kitu kingine, watoto wetu wa Kikuyu na wa Kisii tunataka wakutane waanze kujadiliana hata wao ili tujue vile wataendelea. Kwa hiyo mkutano wa leo ni mkutano ya madugu na mkutano ya maana sana kwa sababu kwa historia pengine hata vijana wengi hawajui tulikuwa madugu. Leo tumekutana na elders wa council ya Wakikuyu, na sababu ya kukutana kwetu leo tunataka kufanya kazi yetu kwa pamoja. Wamekuja kubenchmark na sisi waone vile tunafanya kazi yetu, na wao wametueleza vile wanafanya yao, na tumeamua sasa tutakuwa tukishauriana wakati kwa wakati. Kwa hivyo hapo mbele tutaenda kuwa na mikutano mingine pale pengine, na mwisho tutakuwa tuko na registration mpya
ambaye itaunganisha sisi na watu wengine countrywide. So hatutakuwa sisi peke yetu, tutakuwa na wengine as we go. Kwa hivyo tumekuwa registered kufanya ama kukua pamoja kama jamii moja ya Wakenya. Tumeungana kwa sababu lazima tuende pamoja. Hatuwezi kuendelea bila watoto wetu na hatuwezi kuendelea bila kuongozwa na wazee wetu. Tukasema wazee wakutane na akina mama wakutane ili tuongee pamoja na watoto wetu tuweze kuwaelekeza. Wamama ndio wenye kufunza watoto. Ndiposa tukasema tuungane hata na watoto wetu ili tuwaelekeze. Tumeona yale ambayo yametokea Kenya hii na sisi hatutaki mambo yaende bulama. Ni kazi yetu sisi kama wenye jamii kuketi na watoto ili tuwaongereshe, ili tuwasikize. Na gotikana yono mwancho muligereria ni gobone ya mate mokuru ase wodeli ya bogisera genderete kugani obokonyi na kubolia basamaria baya kunyaro wesa kunyara kubasira bunenchire mu joko nyaro gikirana gatimero bire genderete ko bategere maigane mono asamangana alenge tobo taka obogenderete ko basongera maiga iyo mwana wa mubwenke yuko nyara gotige school university aseka ke myaka ebere yabereke gweta kalisco nigo na ndenke ya kuniruno mu chandonde ane mona soko nyara gosiria mubwenke yo asaba gotebona ikirabone iga yabero mu chando monene onye no kunyara kubekemero bire yoko mwenye yo mubwenkeyo nonya maiga yo mugotige skuru kubwatikana no bulemerwa wechibesa omurikeito diponasanya no roboti rwa senchera yoboime Julius Mokaya anonga ngosame university ko kuma university ya Kajiado mwata wakonga changa tiranjira na kwandani ndo mwako watata ya matio mugaka Nicolas Onkomba kurwe kenyero kia mwobo ekegotoke wadi ya Bugusero nigere biroro asaboneka nityo bokonyi wogosirwa gwakanero mwana wa school fees gosome university ya Uma oywe bono ro mwako kabire kurinde nigabere risiko asika kemia kebere bono mwana noyone nabazi chagete kandi school rakinende base kambra ke no alisiko tukonya goita ubogasa gasi paka bakabo bakonda kwenda bakina yega naranyoli gusaba kyo bachumba mitondo base yoro bantu bosiransire egara bakatorera ngo esabali yo mwana mwaba yalire bya watakana no bulemiru boro monene asenkeywe nigi amate yaberege kumusira asamasomaye wetera emechango se nsama yichibesa mono mwana wono yakera aliko swa gochoini secondary ntuatemete sana tukakora umuchango yuko buri miru muri ngabesanjia agachoini secondary agakora ni university the same tukarubelia na ara tukakora umuchango akana university lakini yende ko gendera buna kuchikanda gacho besanjia kya na ndi ngairanaka ando tugosaba turubeli na tuaruberedie abantu baminto batakonya na nyasaga soegati na ndaira ne secondary university asalenge egara kora masomo aya achikobeta ya senke obororo igoro asobonde omumuro monene bwenkeywe ni gabaka gusirio bugima bwaye maiga yokurwara egekegetambe chinga kibono omubero yora senkendwe bali no bulemirwa bonene bwo kumurusiarro elibache komwenia omwabo bale batatu uyo mwabo boni yana rusire dole moja igano kwenyara kwabo mbabugati ono yo kwande university mu yangu ya batema twakora kanga paka kagenda boni igano naka mugundu nakansa mujimu yo nungana kunya go ne babwati uyo le liso ule moyo bono buna bali batatu tigaire ne rumugano uyo ndi numwiseke njimnande ziko gaiga nanta yakwira ne school onye ndagira konyaga igaire gasana sikona to kuimuka twakora twacha kanyole kitoko tutajama nta tokora tunyina na maji twabo katwenda ona gaiga ntubata ko ntali ko sekende tubata nyomba ko seki njimna na chite school ngachinga bintu bikalema nachi kuirana kina ngo sawa parai ngo bantu bana na ko moto wazi moto kan moche ga mno tigera sama okane njemonde na kora nkingo yandre nonyana bo nigo bono baruro kubulia guchia sabarai ao amona basamaria bali no moyo bugwanja wesokia na gusira e amatejwe chega kiengo sawa bakonyi muna ba minto bakwanire
oyo ga omochioyo musibati ominto gaki abantu ba minto mokonye na intwe turarore byekaro muri amokonye tata babwatesi omwana oyo buna yaresira amaene igo bachandikete igaiga bakonyi bonde mbuye babwate bakwinyara igachagete sikuru buya yaikire bono twasi chabulire pi bono sikowa igari no bakongu bwemamnyire koimoka bwababwatire omuru mwabo orengo manene konya narwarete nero osirire bono igo buna togukwana iga mocha yari bono ebintu ebyomete mma esukuru yoke yomete mma gaki togosaba chigabata cha minto bantu ba minto morora mabera masoyo koboko somo yibo gwancha makonyo mwana oyo achaira ne sukuru kara akorira matanga enire mwana omwabo torore gaki mwana yera ne sukuru achagokonye enkeje nere bie kabano tigaire Iko ripoteria egetaseni kiao na mbeye Mokiandizi TV kurwa se kenyero kia muobo kegotoke wodi ya Bogusero imeje bunge ya Kitutu Chache South ilitalia na enkoro kwa Dipon Asanya Byamono muliketo Dipon Asanya sorobochurwa senchira jobo ikira no kwegera munenkini chokanya robo konyi ilikokora gati mechandi yegendrete Kobasongera gotikana yibono mwancho muligereri yako bwatikana netara yo muri wense wire Samuel Ruto asongora gusia ne monto muri Karase county ya Nyamira no nyamaga yoko igoranya gatari ya Keroka level 4 yibone robo konyi gochia saba ngane chi county chibeke ina se county ya Nyamira igobona gati ya menyibe gukora se county yuchinga kie chibanyarira ko muchomo gano be county ya Nyamira Amos Nyaribo kobwatikana buna tasabete bintu bitakerane mona se county yukanyara wekirani yobokorere botakera sense meje na kugikeria ane mono ali abetega gusaba muri wense gati yabone chokoni ya Karase county ya Nyamira abiko kwa chukwenya CNNAC enyagetali nene ya Nyamira robochirwa senchira yobo ikano no mugoli ono mulikito kurwase county ya Nyamira Paul Kapa okara Maiga yetaro yo murai bwense gwikomweli meyorgongo rwagusi nigaba menye kurwase tinseme chika beso kire na kurebirengereri byabo asabagokere ogocha kumurayo yu imeyorgongo rwagusi tamareta ngoro Dominic Babu munyagero wa boda boda na ando mwana biashara muchokeroka to wakere president yetombo ya mono yese taro yakora usia nengete bintu mbire ya tebete binge njate gore nyagitari eri era bega konya county sato county ya Nyamira county ya Kisii ne county ya Bomet na inja samarieta igongoro kufelista kwambuka mwakirisi wa bangi naso muchokeroka gongo ira niringa mbiyamana nande mbiyamana so murayo ito bwense president gotarira Keroka nande karolekana rende ngana indu aso muchokeroka ntomanyire ne president kurengana mona baraboni go baba kerenga mbiyabono hegati abarikora sorgongo rwagusi abo babere bakobo munstari ubusyo ase okomwega murai bwense gwikaime yorgongo rwagusi toko ira neryo mo solicitor general ito Sadrak Mose mbiyamano sana ekiagera no kare to mukibwa kare ndo murai bwense ewese riro bali ito lya gusi nyasaye tigako bekororo nande miakende kora arore kende kelio tagete ko boli no tole nyuma yawo ntoko support buna ntwa bangine kera ndoro chama yawo mbiyamano sana omo solicitor general ito nande to wakero murai bwense mbiyamano asoko mwa egasi akorera abakenya intumuna abantu babo Getutu we are proud of the president and we are proud of the national government. Nigoba mwakire boigo ngambiye mono mujumbe kurasore gongo rwebunga ya Getutu bwa masabo musike Clive Mbanegesero ase okubolia amagendero ime yorogongo into karengana mona barabo kiorokirie nga erino murai obwatamaroro yabamenye ase nkoro engoko yaito mbiyamano sana sengenjo gwakiniri bo Getutu yaito engoko gasio gendrete gokora nengiya nande igoro musacho moremu obaremu obubwa ombogere ankio no borio bogabana bwa Nyamira county na botorakoya ase party ya enete tete na gusabe para na gusaba machine na gusabe bintu binde amenya baigane ne boigo bare abana boda boda na boigo abangina obuya bamanyekante buna mama mboga nigo baorokire gotako kwabo asikirenga murai bwense nigaba ombya na gotabage talikende gionsi chingaki aikirana ase orgongo rwagusi ibanda Keroka mwago tobekereka mutoiga mumuro juno mugaso toitire tokumetinga rumamindora bori mara waningi tokwira nyomba egento karo kebete no kwabangi na berende kende bachakire biashara keria tebete keigo angana ababuse dia ba none milioni ga yaro murai bwense na bwate chibesa mama mboga na bwenerete atoigorere nonye ne sako iga ya mama mboga Keroka na intu toko gende sake iya ito twaruzi bibesa bika twakorere biashara bitokini erinde totebenga mama mboga na intu twarure inse twachire igoro tari babangina
abuoka no ebete akarenta goodies chingi ya sasa mochokoroka lakini akeba mama mboga na sinsema yende nigo bamuchiro mugavana we county ya Nyamira musiki amuski mumenyalibo asogo chichiria egesekuke mugusinane n'abagusikora se county ya Nyamira asogo sabe ibintu korengana mo nabarabo bitabwatu boitobo nene go cyase abananchi babutambe omugavana ito anyaribo amusinyaribo wege ndongero kwa agosteke kusaba igwol gogari gusaba egento buna chi machine senya gitari erite bwati no nebitanda gari gusaba egento kerene gose school parimo wikaso musikenya ribange na barimo kumurikere speech kimwanja mwatusabira murabwense karachire egento kenene akitu abasorora ngakendo musike William Rutarache asoko shidwe meradi kimuranje mwikaranse committee mwikaransa muadvise governor ikewete gusaba ikeweta mwende gusaba segenyo twabwate ibaga 20p asoko saba lakini yaretete aiwende ne bakosora gaja gutokora gutusabanga mu gusaba manene bwense chumbi iginko report regetasini kya ubwanjete kya Ndize TV inchego nkuru kwa Polycarp okara na gotigana yombye muno muri kwita kurase county ya Nyamira Polycarp okara asoroboje rwasenchira hayoboye kirano bono omusacho mobe myaka 30 na kiandani gato kase nyomba yaga kwetege iteretororo nona abatira manyekana nkiro omusacho yuko nyara gweita na kunyara kwe Rusio bugima engana gendrete kumulekono mona abanyanyimbo ane mono korwa asensemeyo ya Bureti yogotoka se county ya Kericho yagate bakana omusacho yo nigese bugima yachinsa cyobo tuko bo kiralero asinchira cyobo tutukano obutukemeni ko bwachakiwe korwa asensemeyo y'abanyanyimbo likomanyige kiagareto omusacho yuko nyara weita. From information yenye tumepata ni kwamba mwenye amejinyonga anaitwa Festus na alikuwa anafanya kazi ya ufundi katika hii area yetu. Huenda huyu jamaa alikuwa na shida ni kama alikuwa na depression ndiposa yeye akafanya vile alifanya. Nilipata information kutoka kwa mafundi wenzake ambaye alikuwa anafanya kazi na yeye, wakasema ya kwamba huyu fundi alikuwa ameenda site wakati wa asubuhi, lakini alifika huko na akarudi na hapo saa 9 tulipata ripoti ya kwamba na gotikana na yibono mwanchu mulikire musacho yo mokoro chinse moja Bomet ni gobono anyaraga ko bekubyara maga yo gotoka kaimugeti asegari ya Chombe ikibono chikwete nechinde chiruwarete nonabo yagoti bakana buna Chombe chini garagoto ya arego chiras Chombe chikonyenyerwa goseki chincho ekemo asensemeyo abanyanyimbo ni gombe kabyaro musacho yo na obutukime kogendera na siki konyarekana ko mu Chombe chikwete garime nechinde chiruwarete asekeri kagere buna ni go cyarenga uchikonyenywa nakoniwa umukomanda w'abanyanyimbo kurensemeyo Bomet ni gatebere gatambukaro kya wango go kiemo kigo cya somusacho yo anabo ni gatebekana buna mbagendera ko mulekera mono na kubulensemete ndreta mangana rengete nyama miti commissioner konyara kone kibuna konyara ko mulekera wa Chombe chikonyenywa yarenga gasaralia nane anemono Chombe chibono umusacho yimugita segari yaye anemono chiria konyora kya kule. The driver of the said motor vehicle is at large, and we have received his full particulars from the owner of the bovine, and we are on a hot pursuit. The owner of the bovine will be arraigned in court today. We have engaged our DCI, and we shall ensure the source of the bovine and the destination will be na gotigana na yibono mwanchu muleta ndako mulekera lya baka koleka na siri tukulia raba subati batana babera wana bachore buna bagavana ka sense ya Kenya G7 bomera nitukulia rase county ya Machakos bakora no governor we county ya Machakos wa Vinya Ndeti ukona kurense mu yabasubati yabarigania boigo gati yaba raibanda basubati ya mona bwatani bari kiri 10 asenchira yoko nyara gusanga na gukwana iguru ryo bari basubati kolengana n'abasubati wa bagavana batana babere bono ni go batebirekenga kya basobo chori bone buri bosi umwaka bw'ikiri 2025 2027
Ekenega kiabono kwa neki buna komenta warumu barwa abwa ba subati aba governor kurubatano na babere gwike 24 G7 gwika G24 Digo chenga chibanyara kubolia wasubati abange gwesokia ase birogo byobora yasensemo ya siasa asobo cholyo bonene buli busio. Have gradually moved from promise to implementation. My philosophy of chakula mezani, pesa mfukoni, leumesane, pesa mubukoni, which is anchored on the 3 pillars: food security, socio-economic empowerment, infrastructure, holistically encompasses the priority needs of the Machakos County residents. And to advocate more effectively for increased political representation, the Council of Governors has developed the G7 strategy. We say G7 to G24. It is a comprehensive and costed framework designed to guide our collective efforts in realizing the true potential of devolution in Kenya while amplifying the voices of women in leadership. Its primary goal is to ensure the successful re-election, smooth transition, and increased political participation and representation of women in decision making. Tembea na nimeona mahospitali anajenga. I have seen very beautiful level 4 hospitals. Na ukweli ni kuwa hiyo design hata private hospitals hazina hiyo design. Kwa hivyo nikasema Machakos muko mbele sana. Thank you Governor Wavinya for expanding access to healthcare and especially for maternal and child health. Na nataka gotigana jono monchu mulgereria ni gobona ekyombe keria kiabalimu na tekyanyara kuroko waserere kwabo na kurwe notsiyo mugirobo ogochia State Service Commission okolengana nekyombe kya nati kimono geteneta bali muno gyate beruna igobero biretubo ikerno so omoje omugiro obwa abalimu ochaga stari kya 25 na mochumu tinyo yiga yakaro chinga kichi skuru chuchiko igurwa nati niko bate beruna wikaraboni ga serikali yanyara gwikira niyoko gani kwabo okuba begetensa so koiwana kwabo ko mwaka wechiri bubere manongebere no yomo ko mwaka wechiri bubere ne 25 ose 2021-2025 CBA nati boigoni kuba mochire serikali ane monokati yali bakonyara kwemurunganiria ngamo ne serikali baganitinya ariko likabanu ba junior secondary school GSS abali mu kirigwe 45 noyomo asumuru bdo permanent and pension bojenga kecho boigo nat igwanyara ko tyabuna mbaganeti ekiyombe keligio ko bali kabali mu Service Commission TSC kane kubuna komenta kira banu bande kirigwe 20 asabali bali barorogo ikiraboni gebatarali kwa ayungati yali bakwemurunganire nabaganiti serikali nyari ko kugani kwabo oli muri konya talibo sikuru chiko guru serikali 25 neyemo mbaligo chikogenderera nimirimo. By powers bestowed on the National Executive Council by this Constitution, and I stated earlier, the sole authority between the annual delegates conference is the NEC. They have today directed the Secretary General to issue a strike notice without delay. Yes. To Teachers Service Commission to declare that teachers will not, I think the right word is shall. Teachers shall not. And teachers shall down their tools. Teachers shall withdraw their labor. Yes. And schools na gotigana yubone mbure nyinge ni gobono hegenrete ko ni kwa sensemeri ya baringo gento kirre bono eto igo ko bwatanse ne bintu konyara gosari kwa sensemejo okale mara ko bosombi ngati mechane genrete ko bwatirani amenyi ba baringo ko bwatikana ne mbure nyinge yubono jabirege ko ne kiwo ego chingo kejigati amenyi kurwa semeji bono banyare ko bole serikali ko ne nglikiri chinchira nyare ko bakonya ekero kejigati ya magima ya banga rokane ko basaba ne mona sensemo yo bosombi asembure nyinge ya rokane gotwa na komenta mono ase county yo ya baringo bosombi ngati bintu bigenrete ko sarika mono asensemejo ya baringo. Mnamo saa 12:30 hivi maji mengi yaliweza kuingia katika mto huu wetu wa River Endao na ikaweza kuvunja kingo kwa sehemu nyanda za juu, kwa sababu hata kuna shule ika hapa inaitwa Endao Primary.
Kesho sasa hii shule ikifunguliwa watoto watapita hapa na signpost yao na barabara yao ni hiyo yenye maji imekata. So tunaomba gotikara boiga samangana arengete etoigoni gobono gati ya wale wabao kuna neto gasenga kiyama inga kimbure nyinga yabaga ko neko imeje county ya Kisumu amenye kuranse ya Nduru ni karaboni gabaga ndretse ko murunga no je serikali buna maiga serikali ko nyara kuruira ni go batigara ko mense chema ime maiga yembure nyinga ko nyara gotona ko ira ko sombe bintu byabo gotikara batabwati bomenyo aseka bono batabwati bomenyo aseka kemeti nyitato bono ni go baga ndretse ko chandika aso ko menya chema ime ni go bono baga ne serikali ya county ya Kisumu ko bata namune serikali ne banyara konyora bomenyo kekerenga buna nigo bagendrete ko chandeka rutuko cia serinde asoko nyara kuboro bomenyo maiga yembure nyinga yabage ko eneko gosari bintu byabo go sombagati ya toigoma ne bintu binde asebono bawate buna mbabugati asaba ko menye mechando igegendrete ko basongerera nakogania obokonyi. Kati y'ababunge bono ni gobesokina kunyara ko kurobekanwa wagenzi kurobiri ikego cyo mubunge Oria Gedon wa Mshombo mubunge babo ugino kati y'abunge bande batano nigo bateberwa mbache kubwatsi genzi asoko nyara ko gosiro kurobekana kwabo okubona bakoira okoboko kurobiri ikego cyo nigo chenga kiye batebere bunani geserikali karaboni getra igwa okogani kwabo nakogani ogonchera okalagana limo lyoka asensemo yeserikali. The young people of Kenya should now know that they have the support of members of parliament like ourselves here. We are no longer going to be intimidated, being accused of, oh, you are funding the Gen Zs, oh, you are inciting the Gen Zs, oh, you are the one who is telling the Gen Zs to do this, because the Gen Zs are people who are schooled. The young people of Kenya are asking that you show them the reforms you are proposing to address corruption and looting of government resources by people who are under your direct supervision. They are asking that you show them the reforms you are undertaking to improve the competence and quality of your bureaucracy to enable the government to be responsive in service delivery and development. Asking the government of the day, come out and tell us what measures are you putting in place to address the issue of unemployment. We are having like 1 million students who are going to clear form for this year. Every year we are having a very high turnover of Gen Zs. What measures have you put in place to address their issue? That president is on his own. Even people who are getting there, that they are going to help, they know very well that that ship is sinking. And even if they are patriots, they will try to help. Na gotigana yubono ni gobono ense ya Kenya. Erigati echinji sano ibere chibono chigo chikone kibuna nkonyara chire kugura anabono chibando aiga asense ya Kenya unenchiremo yo kunyara gwikirania okubura ogukirana so kwirananse kwindagira kulengana nense milite netamngana yendagira ni ko batebere bunachi sano na ibere gati ya wense ya Kenya nigerigete kone kibuna so kunyara kogore mbusuro kurwa chinze chisu kunyara gokini ya ligesa eri kunyara kubwatsi ya gosira chinze chinde kamonense ya Bugandense ya Tanzania amo ne chinze chinde. We have top 5 commodities, top being maize, followed by soybeans, followed by beans, common beans, followed by rice, and surprisingly, wheat is also there, has made it in the top 5. So you have signed contracts amounting to 336,000 metric tons of maize, valued at $117 million US, if you get to trade maize. There is a serious food security concern in the Southern Africa region. And the Eastern African countries, especially Tanzania and Uganda, have surpluses. So we have been trying to move the grain to where it's needed. But as my previous colleague pointed out, there are a number of trade barriers we are facing. Na gotigana itumulekiranga samanganite chigosori egesero ijuma tokumulekira sensomeria chigosori English Premier League PL mwanchumule ngati ya manganari ya kuchukumulekira monera chake ikendi ya kwenda siri tukulenzo chikutwale gosori gati ya Manchester United yubono era chikupatana ne timu ya Fulham omulikito okegera norobotira samanganarengete chigosori. Maigayen koyoye ligi ya Europe kogendo motimuko asemete nyetatu na ko alibaga ebiminano bye kombe gya Copa America amo na kiriki ya Euro kogosoriwa bono nigo eligi eyo erachi koina na guchakira weekend yega egati ye ligi ya Spain
France, Italy, Amonelia, England, eyebwate abatiotereria abange. Chikosori au nchikoreke kwarigana esisoni enye y'umwaka w'ekirifu 2024 goika umwaka w'ekirifu 2025. La Liga gets underway for Real Betis and Girona at the Benito Villamarin tonight. Erigi ya Spain injachagete tukuregoro ase chikosori ibere chianagetiwe abwa se etimu ya Real Betis yayi ariganeti etimu ya Girona abwa ase chiaruete egolemo asemo. Fekir with the left-footed delivery. There's the header. Opening goal of the season for Real Betis is not long in coming. It's Marc Bartra. Missouri is a little bit closer. Might score in his debut. He's just come onto the field of play and he does. Missouri converts the comeback. Nero Athletic Bilbao eya yariganiti etimu ya Getafe ntiasogete asokubekana egoli emo ase emo. Oyan Santhet. Oh yes sir. One flick changes it. Mia. That's Uche in his debut game, ties the game. Asubutu kubwarero ime ya England, etimu ya Manchester United nechiko yarigania etimu ya Fulham ochakira chinsa inye iyo irabe enkoyo entangani ase elige ya EPL. Luke Shaw na yen yoro negati ya bagosore Manchester United eguchiko tatuara kubwatikana nechingoma ao babwate. Omokocha Erik ten Hag otebire abagosori abaya abuna Matisse Lelaide mbachiko gwalibaga lyoko kosoria ase enkoyeyo. Will Mazraoui and De Ligt be ready to start tomorrow? And how's Harry Maguire? They will be in the squad. And Harry Maguire? And Harry Maguire will be in the squad as well. Licha Ipswich ejira yargani etimu ya Liverpool, Arsenal ejira yargani etimu ya Wolverhampton Wanderers na West Ham ejira yargani etimu ya Aston Villa. Ngamo yechinde chirago sorigoli tukolia mambia abo ase abanyangongo Manchester City barachikwarganiwa na Chelsea litukolia Jumapili gochakira chinsa 12 chia marogo.